go tswelela ka boikuelo jwa gagwe kwa kgoteng ya boikuelo tebang le dikatlholo tsa di lebisitsweng. Mmueledi wa gagwe Busang Manewe o buile se fa pele ga baatlhodi ba kgotla ya boikuelo fa na kopela Rre Moropisi go boela morago boikuelo jwa gagwe. O nkutlwile Thamaga wa bega. Kgang ya ga Kata Moropisi e sala e simolola ka ngwaga 2022 morago ga gore moatlhodi a kgotla kgolo ya ditsheko Chris Gabanagae a moatlhola dingwaga di le pedi mo kgolegelong a bo a di segela fa thoko le gore a duela 130,000 pula mo melatong e le mebedi ya neng a lebisitswe ya senyetso setšhaba le gweba ka madi e se ka fa molaong. Manewe o tlhaloseditse lekgotla gore fa e sale ka kgwedi a Tlhakole monongwaga Kata Moropisi o ntse a tsepame gore ga sa tlhola a na le kgatlhego ya go tswelela ka boikuelo jwa gagwe. A re fa tsheko e simolola kwa kgotleng kgolo ya ditsheko mo dingwageng tse di fetileng, Moropisi yo mo nakong eno a tlogetseng tiro ka bogodi o ne a santse a thapilwe ke puso ka jalo o ka se tlhole a kgona go duela mmueledi. Manewe a re ditsamaiso tsa lekgotla di letla mongongoregi go boela morago kopo epe fela ya e beileng kgotla pele fa e ngangiwa ka jalo kgotla ya boikuelo e ne tshwanetse go itebaganya le seo. O tsweletse a re mo pusong ya batho ka batho go botlhokwa gore batho ba dire se ba se eletsang ka kgololesego mme ga go maleba gore kgotla e bo e pateletsa mongongoregi go tswelela ka boikuelo a ntse a re gana kgatlhego mo go yone. Fa a botswa ke kgotla gore ke Moropisi a sa batle thuso kwa lekaneng la puso la Legal Aid Botswana, Manewe a lekana la Legal Aid le na le tsamaiso tse di sa akaretseng seemo sa ga Moropisi. Mmueledi wa puso Kentse Molome a re mongongoregi ga a kgona go atlega mo maitekong a gagwe a go boela morago boikuelo jwa gagwe jaaka go supagetse kgotla ya boikuelo e tsholotse kopo ya gagwe. A re mo katlholong eo kgotla e laotse gore boikuelo jo bo tswelele jaaka go rulagantswe. Molome a re kgotla e supile fa e na le kgatlhego ya go sekaseka gape dikatlholo tse di pegilweng Moropisi. Puso mo tshekong e emetswe ke Kentse Molome, Priscilla Israel le Moagi Ndlovu. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Mokamedi wa meepo ya Orapa letlhakane le Damtsha Rre Mogakolodi Maoketsa a re khamphane ya Botswana e itlamile go tlhabolola matshelo a banni ba kgaolo ya boteti ka go rotloetsa dithuto tsa maranyane le dipalo ke gore STEM mo dikolong. Rre Maoketsa o buile se kwa Qhumu fa a simolodisa dikgaisano tsa kgwele ya dinao tse di rotloetswang jalo ke khamphane ya Botswana tse e neng e le mokolokotwane jalo wa go kokoanyetsa sekolo sa Qhumu Primary Madi se ba etseng Tebogo wa pega. Motshameko o kopantse setlhopha sa boeteledipele jwa meepo ya Orapa letlhakane le Damtsha le boeteledipele jwa motse wa Qhumu ke tshimolodiso ya metshameko e tla tshwarwang ngwaga le ngwaga ka thuthuetso ya Botswana mo motseng o. Maikaelelo magolo a metshameko e ke go kokoanya madi a tla dirisiwang go aga ntwana ya dithuto tsa boranyane, boitseanape, boenjinere le dipalo mo sekolong se se botlana sa Qhumu. Ka seo se tla rotloetsa baithuti go inakanya dithuto tseo go tswa kwa moding. Mono wa rona o mongwe hela re le kompone ke go dira gore matshelo a Batswana a tsabakele. Mo ga re setse re sologela gore mo nakong ya gompieno re tla dirisa madi a hitang 165,000 pula. Ke bolela gape 165,000 pula mo moletong o ntseng jaana gore e be le gore ke ona re o dirisang mo go tlhabololeng thuto re lebile yone science, technology, engineering and mathematics. Ke maitamo a rona go leka gore re tshwaragane le motse wa Qhumu. Ke tore ta re tsa ngwaga di kana tharo ya gore re le go tlhabolola re hetole Qhumu re mbitse boramelelo ja dithuto tsa maranyane. Nngwe ya dikhamphane tse di rotloetsang tiro e gatelela maitamo a yone mo go tlhabololeng thuto. Ke loeto le letelele le leng gore ga se mo re ngwaga tse pedi tse tharo o bo solegela go bona maduo. Ke ka mo re ile ra bona go tshwanela re le ba sesiro gore re partnere le Orapa HR gore gongwe in the next 5-10 years from today re be re bona di-results tsa bana ba Qhumu Primary School di boetse ko bona 1995 again. Maiteko a go thabola thuto mo sekolong sa Qhumu a lebogelwa ke boeteledipele jwa motse. Ke utlwa ke tletse ka boitumelo thata go bona leta
mo motseng wa rona le ta go dira go mo go tona mo le gore go ta dira gore ra achieve vision ya rona. Dilo tse ke dilo tse re batla go di lemoga ebile ke dilo tse ke kopa le botsadi ba Qhumo gore botse dilo tse ka thwagalo. Ra gore rona le mo motseng kana re le sekolo re tshwanetse re chama. We must teach the teaching syllabus to the latter and finish it because how we go setilwe mo teng again. Re mo ke tsa go itira dikhamphani tse dingwe go ithaopela go nna le seabe mo tirong gore e kgone go gola e boyaname le kgaolo yotlhe ya boteti. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Qhumo. Kwa ditshupong tsa temothuo tsa Future Genetics tsa monongwaga seetsele sa kgomo e gaiseng se gapilwe ke kgomo ya letsopa la Limousine go tsweng kwa khampaning ya Leadwood Limousines kwa Thuli Block. Mo setlhopheng sa dihutshane tlotla e gapilwe ke pudi e namagadi ya letsopa la Buo Goat e le lekgetho la bobedi ya khampani ya Rima Buo Goats e ruetseng jalo ko tshimo ya Pula. Barui ba re ba itumelela kgolo e ka fa le ka fa boleng jwa leruo bo tlhabologang ka teng ba tlhalosa fa go le botlhokwa mo go godisang itsholelo le gore lefatshe le itsetele mo go ntsheng dijo. A re utlwe pego ka Karabo Molosi. Cleopatra ke kgomo ya letsopa la Limousine e menomane dingwaga tse pedi le dikgwedi di fera bobedi e le bokete jwa 480 kilograms. E fentse seetsele ka go supa boitshwaro jo bo siameng le ditebego tse di kgatlhisang kwa pele le kwa morago e gaisa dikgomo di feta 130 tse di neng di phadisana mo ditshupong tsa boraro tsa Future Genetics. She won the interbreed and she became the grand kgomo ye e gaisitse tse dingwe mo ditlhopheng di le mmalwa mme ya felela e tsa seetsele sa bommampudi. E ne gaisana le dipoo tsa Simmental mme ya fenya. Ke kgomo e nonofileng thata. Fa re ka tswelela re nna le dikgomo tse di namagadi tsa mofuta o re ka nna le dikgomo tsa boleng jo bo kwa godimo. It's really exceptional quality. Mo letlhakoreng la dihutshane tsa boleng jo bo kwa godimo bomme ba ne ba supa bokgoni ba gapa dietsele mme le maduo a dihutshane tse di namagadi le one a nna bokao. E na le around 6 years. Ke pudi ene gore is very correct. Pudi e na le dingwaga tse 3. Tebego ya yone ka kakaretso ke e kgatlhang gape ke a boleng jo bo kwa godimo. Nka e rekisa 40,000 go tsana go 50,000 pula. Around 45,000 50,000 that's where I can put it. Re kgona go bona di-award di le 24 e tona mo gone le reserve grand champion of the art with our little iwi lamp e bidiwang go te Maria. Re bona kgolo re bona bonokopila mo Future Genetics ka gore preparations ya teng planning ya teng ke a maemo a go godimo. Everyone got a result. We also had bomme ba leng gore ke ba rui bomme Mantombela. Mongwe le mongwe wa kotse maduo re ne rena le bomme ba ba rui jaaka Mantombela. Nku ya gagwe e ne phadisana mo maemong a go godimo mme ya fenya. Fa re le ba maduo ka kakaretso go a itumedisa gore disetlana tsa thuo ya boleng jo bo kwa godimo di salwa morago. Re bone leruo le le neng e le la ntlha le tsenelela ditshupo mme la fenya dietsele. New animals, exceptional animals getting awards. Ba ba katisang leruo le bone ba ne ba lemogwa le go abelwa dietsele tsa tiro ya bone. Lengwe la leruo le le gaisitseng le ne la rekisiwa ka palabalo jaaka tiro ya ditshupo e gogileng malatsi a 5 e ne e wela. Karabo Molosi, BTV News, Khagodi. Re tsena jaanong mo kganyeng ya bogodu. Mapodisi a mogoditsana a tshwere batho ba le babedi ka mokwakwa wa megala e golaganya maranyane ya khamphani jalo ya Botswana Telecommunications Corporation. Mongwe wa magodu ao ene o ile a le botsa phokojwe. Mookamela mapodisi a mogoditsane Superintendent Boemo Bok a re bobedi jo bo tshwere ka nako e ba neng ba ipaakanyetsa go ya go rekisa thoto eo ya megala kwa madirelong a makgarekgatšhane a ditshipi. O nkutlwile thamaga ya re tsipo o rile ke lobele Maruta ene a re ke namile. Mekwakwa e ya megala ke e pagolotsweng ke ba ba dinalanyana mo dipaleng tsa BTC mme go kgaolwa ditokitoki le go nneng teng ga yone fa go raya gore bontsi jwa ditirelo tsa khamphani eo tsa go anamisa ditirelo le maranyane di emetsi
Magotswana mo motseng setoropo wa Mogoditshane ba tshwarisitse mapodisi bothata ba ba iteisa mpimpi a gana go tswa lebadi ka go kgaola megala e letsatsi le letsatsi jaaka go supega. Lebega e le gore re yo go rekisiwa go ene go na le batho ba ke bona ba senyang be ba go o bola khopa e ba e besa go e besa ka re megala la ha o ile ba ka hentseng a teng e go supentsha gore ga se di wairinyana tse di kgaoganeng go supentsha la gore go mone le cable e heletseng yaanong go go bone ba isa hela go rekisa go bone ba hitsetsa ko pele era go lebega se gore ne tota le gore ke yana ya ntirong tiro ya gago ke go amogela go na le ba ba gasameng ba ba dirang tirong ya go tswe di-cable. Fela mapodisi ba tlhalosa fa ba kgonne go tshwara magodu a megala e a le mabedi fa mongwe a santse a inile naga. Ha o ka lebelela dikgetsi tsa rona tse di mekwa e hale mebedi go na le o mongwe le gore nna ra motshware mme o siileng re motshware ana le matagagwe le ha matagwa a latohatsa gore ene ga yo mokganyeng mme rona kana ditlhotlhomiso tsa rona le tebo a rona ka ya matlho wa itse se se iragalang yaanong yo ka ha yo wa le dumaduma ene ke ene re motshwereng ka sebele go ya re teng ya go mme ebile ga gona ha banteng ke di mekwa e re itlhetse mo diloring tsa go dilori di le pedi go na le lori ya ene le gore ne ruele dikhopa tse di nna mo kole. Melao ye sa gamalang thata le yone ke sengwe se se le jwang se kuketsa bogodu jwa mothale o. Ke gona phatlha e leng teng ba bone phatlha e leng teng gore dikatlholo di go tlase kana ka o lebile le gone mo nakong ya gompieno yana ba re ba lebagantse molato wa possession. Mo nakong eno badiri ba khamphane ya ditlhaeletsano ya BTC ba tsweletse ka go tsaya megala e go tswelisa tlhotlhomiso tsa bone. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi mo kganyeng e di santse di tsweletse. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Mogoditshane. Kampani e laola mesepele ya difofane ya Civil Aviation Authority Botswana CAAB e simolotse jalo lenaneo la yone la ditogamano la 2024-2029 le le rotloetsang go dira tiro ka manontlhotlho gore re jalo ka ngwaga wa 2029 e bo e kgona go dira dipoelo tsa 500 million pula ka ngwaga e le sephatlo jalo sa didikadikegadi. Se se builwe ke mookamedi wa kampani eo Dr. Bao Mosenyi fa bua le babega dikgang bošeng kwa motšing kwa Maung Makoro utlwe Mpho Aaron. Lenaneo le la lekalana la CAB le tla le fetola go nna lengwe la ithomileng kwa pele mo mererong ya tsa difofane. Maikaelelo magolo e le go dira le go godisa dipoelo go nna le tsamaiso e lulameng. Se gape go tlhaloswa fa se ka oketsa seelo sa lekalana le sa itshireletso go ya go 95% ka ngwaga wa 2029 le gore le kgone go itepatepanya le sa mafatshe. CAB ya restructured ka go 2014 be go ema mo tseleng be go tenya go tla tswelelwa and there's always been CAB e ne ya bankanya tsamaiso ya ditiro ka ngwaga wa 2014 mme gatogelwa mo tseleng mme re mo tseleng ya go bankanya seo gape re tshwanelwa ke go dira jalo gore go tsamaela le lenaneo la rona la CAB Strategy 2024-2029 ha re lebelela gore mang o dira tiro efe ha rena go ntsha ope mo tirong ke go bankanya ditiro ka fa go tshwanetseng hela ke yone kopo ya rona kwa pusong go nna le khuduthamaga. So that is the help that we need from government, appointing a board of directors and helping us, facilitating, approving us to restructure the organization. Dr. Mosenyi o na gape a kopa puso go sekaseka dituelo tsa boemelo jwa difofane kgotsa strategic airstrips di le 23 tse mo nakong eno go seng motlhofo go di duela. The government has given the responsibility, as I mentioned, to run everything aviation related to CAB. Jaanong collectively, these airstrips, la hele ka ngwaga ke dumela 1000 pula di a modira. Mme they are very expensive to maintain. Lanta, they have to comply to the standards. We have to have employees mo go tsone. Each one of them at least have two attendants. You have to do basic maintenance. So they are very expensive to maintain. Go supile gape fa di drone di tla simolola go tsamaisiwa ka fa tlase ga melawana ya mafatshe le gone gore lekalana la CAB le mo tseleng e ya go simolosa molao wa tshireletso ya bapalami ba difofane. Ba ne le dilo ka teng mo gongwe ne go re le sa hela gore nya a botshelo bo tswelele a batho ba reke di drone di tla le mo lehatsheng, which we want, but now they will be very much regulated according to international standards, and we don't have consumer or passenger protection regulations.
Kore ha go ntse yalo, you just plead with the airline, you don't know who to talk to. Ha airline e go akhala matsogo, gora usule. What these regulations will do, first and foremost, they will make it clear to the airlines what their responsibilities are. CAB e tsene mo tumalanong le company ya Botswana Oil Limited ya go tsamaisa thekiso le leokwane. Company eo gape e tla okamela mafelo a beelwang leokwane mo mapalamelong a difofane ka go farologana e le tsela nngwe ya go rotloetsa dikhamphane tsa mo gae. Mpho Aaron, BTV News, Maung. wetso a ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi jalo la mosupologo. Tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare o rotse semmuso ile la ntlha mmino wa sedumedi wa Clap and Tap ele karolo ya dikgaisano tsa ngwaga le ngwaga tsa go ipelela botaki botsuritshi le bodiragatsi jwa lefatshe leno tsa National Arts Festival. Tona Rakgare o supile fa tshwetso eo ele mosola fela thata mo barating le balatedi ba mmino wa Clap and Tap o tsweletseng ka go gola serodumo mme ebile o ka dirisiwa go tlhabolola matshelo a batho. Ke letleletswe Somolekae o na le ko dikgaisanyo tse di ne di itebagantse le mefuta ya botaki le bodiragatsi e le 65 go sa balelwe mmino wa Clap and Tap o jaanong o tla simololang go nna teng. Diphetogo tse go supilwe di le maleba go thusa mo maitekong a lefatshe a go akaretsa le go tswakanya itsholelo ka mohama wa bodiragatsi. Ne re setse re tse re tshwetso mo ngwageng o hitileng gore we are going to add Clap and Tap mo go the National Arts Festival tsa rona. Number 1 ya go tsaya madi a kanang ka 50,000 pula. Digrupu tsa rona a winne Seperu, a winne Tsutsube, a winne Setapa, a winne Choral. Re ntse re ha first prize ele 30,000 pula. Me ano na le gorogela mo koketsegong ya madi. Number 2 is going to get 42,000 pula. Number 3, 38,000 pula. And number 4, 33,000 pula. This festival is more than a competition. Dikgaisanyo tse ga se dikgaisanyo hela mme ke tsela e kgatlisang ya go tlisa boitumelo le go tshwaraganya tšhaba yotlhe ya Botswana. That bind us as one community, one nation. Phadisanyo e ne ya simolola ka ditlhopha tsa Clap and Tap di le 4 tse di neng di tswa kwa dikgaolong tsa tsone e le bafenyi. Ditlhopha tse di ne di akaretsa sa Ebenezer Gospel Group go tswa kwa Serowe se neng e le sone bafenyi ba monongwaga kgatlhanong le sa Kobamelo, Salvation le Soul Redeemers. Kgaisanyo e ne e supa e se motlhofo ka jaana ditlhopha di ne di sa fetane thata mo phenyong ya bone mme go le botlhokwa gore baatlhodi ba fe barati le balatedi ba mmino ditsetlana tsa ka fa ba boneng ka teng mo fenyeng. Ke a tlhaloganya gore ke la ntlha le tsana mo competitioneng mme hela ga ropela bo mme le bontate itseng gore go na le lentswe la bo mme le go godimo go na le lentswe la bo rre le go tlase. When we choose the key, gakologelwa gore go na le bese, go na le soprano. Ha o ba key word ke batla gore ke utlwa le ngwana ga re ga teng o ntebeletse. A mme bese e tla utlwala. In the criteria re na le yone go na le balance. Bese yo ga e sa utlwale ga gona balance. Setlhogo sa monongwaga sa kgaisanyo se ne se bua ka tlhabololo ya itsholelo ka dikgwebo tsa botaki le bodiragatsi. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Go tsena kgang e nngwe gape monnatjana le pontsha naletsana mabontlanyane yone nga emetse lefatshe leno kwa kgaisano ya mafatshe ya Miss Teen kwa India o nkatlile ko latotse o letsa tsabakela a gapile jalo maemo a bone mme a boa gape a gapa tlotla ya Miss Popular ya mma le pontsha yone nga apere a boa tshwanelwa phetelela tota ke kapari ya gapo national costume. Kapari eo ya ga ko latotse e ne e tlhotlhelediwa ke setlhare sa moana baobab tree, setlhare se sentle se se mosola montsi se se tshelang le baka mo dipakeng ka go farologana ebile le setlhare se se supang ngwao e ntle e pope ya fatshe leno.
wetsomolotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me kgaitsedi yake ntebogang sebetela o eme sentle bontle kgaitsedi ya motho kgaitsedi haka kgainye o e baleng maabane go na le mo mongwe a tsala mo ko India kwa ka re ke a molletsa a re hey wa ntlhoidi go a kile go etletsa motswana ka ke dilana ke lebile ga crowning ba le tseba mo lebile o letse o montlenyane o letsa tsabakela tota bibile ga a bua o go gore o tlhalegile nya o tlhalegile thata ebile ke ha ke itumela gore okay gore re batswana ba ba ko mahatsing a mangwe ha bana ba rona ba ile gone ba khona ga go ba emanokeng go ntsela ya lo khaitsedi ka tle re ipitla molatsi re tsena gongwe le go ke a itse go ntsela lo khaitsedi aka motswana tsotlheng ka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Tebogang Sebetlela George Molonta wa Stopper sa mabole sa police ke ene mampudi wa khaisano ya UB Open Boxing a sena go fenya ntwa ya bokete jwa 57 kg kgatlhanong le ka go ra kgwathile wa Stopper sa 125 ka dintla tse tharo go tse pedi khomtsa sefako ka dintla boramabole bo babedi ba ne ba kopana mo kgaisanong tse e le lekgetho la bone mme Molonta a fentsetse pedi fa ra kgwathile a fentso le mongwe motshameko wa simolola fela go tlola dithase jaaka ba ne ba tikana ka mabola a bogale fela mo tikologong ya ntlha Molonta yo neng a tsena mo motshamekong o a batla go ipusolosetsa morago gore ra kgwathile a mo fenye mo kgaisanong ya di-Nations ngogola a simolola go supa maitemogelo a gagwe a ba monna wa 125 ka fa tlase ga kgatelelo mampudi yo wa di-Nations makgetho a le mararo ga mmogo le metshameko ya Zone 4 le Region 5 ka 2019 a supa gore ke ele mongwe wa batshameki wa go godimo mo motshameko o monogae a tsaya taolo go fitela a fenya motshameko ka split decision sola re metshameko ne re tswa go gone ke metshameko e go modimo thata mo e leng gore ga ke boela gae nka se ke dumele go lusa a single fight la go le mo tlhoketswa world champion ke ga ke world championship mona is like in third lap so le nna hela moralo wa menolo go modimo wa nka se ke lose ke tswa from international to Botswana be ke tla go lusa easily Bond Ngubula Junior Stopper sa 125 le ene o na tsabakela monto ya bokete jwa 54 kg a fenya ntwa e kgathano le Maxwell Seche ka 3-2 The fight was easy. First round, I think I lost it because I was still adjusting. But then second round, third round. ne se motshameko o motlhofu jaaka tikologo ya ntlha e ne a ntswa di a teng fela ke ne ka ipaakanya ka boela motshamekong yame mme ka kgona go tswa ka maduo a ke a batang e ne le kgaisano e masheta e ka bo yone e ne ya go kgothatsa go bereka ka natla It's motivating, makes you want to go work harder. mo letlhakore la bomme o sa dimatong o tsweletse letshwenyo la go mo boketeng jwa 57 kg a fenya ka 4-1 kgathano le kutlwano sekhutlo wa SSKB ke o babe Philip wa Francistown le ene a ba sa batle go gaisiwa a pateletsa motshereganyi go emisa ntwa mo tikologong ya boraro kgathano le utsile sewela So far so good since ke ne ke bankanya diphoso tse dingwe hale le hale because ne ke tshameka ka la boraro so ne gona dio tse diphoso dintse ne di dira but this time around ne ke le ka go bankanya even though go ne go se perfect but ke ne ke le ka go bankanya so far ke tsa ke was not bad it affect us more especially ha re le kontle because ha rena ga gona that much competition ha re le mo Botswana ga gona basadi so I know tell really one now kana le opponent there one each and every tournament so I want improvement go tshwana he Shimane ke badiretse wa Francistown o bontse thapelo luke go segonte mo boketeng jwa 71 kg a pateletsa molalo motshameko go emisa mo tikologong ya ntha le re sa emeno a thebo phatswa ene o fentse bo ifangena mo peka unanimous decision mo ntweng ya bokete jwa 67 kg morago ga kgaisano eo George Molonta o ne a fenya tota Ramabole o gaisitseng fa go mme e fentswe ke o sa dimatong Stopper sa 125 se fentse tota ya Stopper se gaisitseng ka kakaretso Khomotso Sefako PTV Sport Gaborone Sekgantshwane sa mabelo sa monogae Colin Kibina Tshipi o feditse mo maemong a ntlha mo lebelong la borre la 400 meters mo nakong ya 45.29 seconds go kgaisanong ya mabelo ya FBK Hengelo e neng e tshwaretswe kwa Netherlands maabane ke phenyo ya boraro Kibina Tshipi a ntse a e dira kwa dikgaisanong tsa Europa mo dibekeng tse di sa tswang go feta morago ga gore a gape maemo a ntlha kwa kgaisanong ya mabelo a nakae meet e neng e le kwa lehatsheng la France ka nako ya 45.18 seconds mo godimo ga mo le kawana leo le dingwaga di le 21 le gaitisitse phenyo e nngwe kwa lehatsheng la Italy kwa tabogileng mo nakong ya 45.47 seconds e re ka metshameko ya di-Olympic simolola kgwedi eno e le 26 kwa toropong ya Paris France jaanong matlho a gagwe a tla ba lebile ko kwa solofetseng go tswelela a tlotlomatsa lefatshe leno
motshameki yo o tshamekang motshameko wa golf o duelelwang Edwin Madigela o ne a tsabakela kwa kgaisanong ya monongwaga ya Makgadikgadi Open Golf Tournament jaaka a nagapa letlhakore la pro ka dintlha tse di kwa tlase di le 140. Kgaisano eo e neng e tshwaretswe kwa SOA e ne le la ntlha e nna le karolo ya batshameki ba ba duelelwang mme Edwin Madigela o ikgapetse 10,000 pula. A re utlwe Bethany Mando. Monongwaga kgaisano ya Makgadikgadi Open Golf Tournament e ne e panne batshameki ba golf ba ba duelelwang go gaisana le ba seemo sa amateur kana ba ba sa duelweng. Edwin Madigela a supa maitemogelo mo lebaleng la mmu a kgona go kokoanya dintlha di le 140 go gapa 10,000 pula. Mpho Kelisiwang o duile ka 7,500 pula a mo setse morago ka dintlha di le 146 fa David Masole a boetse gae ka 4,000 pula a sena go fetsa mo maemong a boraro. Le fa go ne go le bokete gareng ga borrepa Madigela o kaya fa ikatiso e mo kgontshitse go fenya. Go batla practice e ntsi mme go thata go tshameka mo di browneng because ga o tshwane go tshameka mo tlhageng. Diane Lucas yo tswang kgakala le golf e bile a le mo setopeng sa setšhaba o kgonne go etsa a le mo go ba barataro ba ba go godimo mo letlhakoreng la Pros and Championship Division. Seo sa mo fetola mofenyi a le nosi go letlhakoreng la Championship a gapa 5,500 pula. The competition was very stiff in the sense that we were competing with the professionals for the same prizes. So in that sense, I mean, to compete against Edwin, you really need to bring your A game. Le kgarejwana la Joaneng Golf Club Sephiwe Sankuta a bo a nyenya a sena go gapa sejana se segolo sa championship mo letlhakoreng la bomme fa Thomo Pule le Boipile Tshireletso ba duile mo maemong a bobedi le a boraro ka tatelano eo. Ke ne ke practice ke improved my putting le driver tsa me ne di le good. We wish you the best of luck and an unforgettable experience here at Makgadikgadi Open. Thank you all for being a part of this extraordinary 2 days. Thank you. Kgaisano e ne e ngokile batshameki ba le masome a hera bobedi le bobedi ke gore 88. Bethany Mando, BTV Sport, SOA. Motsonetso ke jaaka dikgang tsa rona tsa metshameko tsena kwa bosupa di wela mme nna le wena tla bo re kopana gape kgantse jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se sebaka ke bisetsa ka go kgaitsedi ya ke Benson go gakolla tsone di go ga kwa pele ke tanki he tanki le gore go serame o tlhatlaganye hey serame se maswe go na le setswana sa teng ga ka se bua mo moe we tsware pele re kgaogana re boe ke go gakolla ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Kgomo ya letsopa la limousine ya polasi ya Ladywood e gapa seetsele sa kgomo e gaisitseng tsotlhe kwa ditshupong tsa kgagodi tsa Future Genetics. Moeledi wa ga Kata Morupisi a kopa kgotakgolo ya boikuelo go letlelela gore Morupisi a tsholole boikuelo jwa gagwe ka sena madi a go itsweledisa. Mme mo go tsa metshameko George Molonta o fetoga mampudi wa kgaitsana ya UB Open Boxing ya bokete jwa 57 kg ka go ngadibola ka go rao kgwathile. Wetsone di lekalo dikgang ga di fele nako ke yone e gangwe le gape ya bong e bifile mme re a kogela kwa go ba tepolo api go utlwa ka serame se ke serame se se makama mme wetso a re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng la modisa la tlharapana lone gakole galala ga go le ya kwa Kgosing a nne Kagiso. Bagaetso madume amagala se masalape o stisedwa ke o bakeng Casper Mathaki go tletse go ikuta tsa go letse di thata mo mafelong ka bontsi ha di kgaolo tse di mo borwa ja lefatshe le re gatisitse lesome le bobedi kwa tsabo kwa jane gone re gatisitse lesome le bone ga boron le ngwanyane e be re gatisa lesome le botlhano ha re lebella setshwantsalape mo maitse ba gompeno supa go apogile mo mafelong otlhe a lefatshe le mme ka tsela bobedi re solofetse go tswelantse go apogile lefatshe ka bophara.
mo maphakele re solofetse re ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlhenkwane borwa ja legare ga mmogo le bokone botlhaba go ikutlwa tsa go le itsedidi thata ka selekanyo sa bone ko tlase ga lefela go yang kwa bongwe dikgaolo tse dingwe tsone go ta ikutlwa tsa go le itsedidi ka selekanyo sa bone go yang kwa botlhano ha re lebelela mo tshokologong ko dikgaolong tsa kgalagadi re solofetse re go ikutlwa tsa go le itsedidi thata ka selekanyo sa 15 go yang kwa 16 dikgaolo tsa gantsi borwa bothaba kgatlhenkwane borwa ja kgaolo la gare le bokone botlhaba gone re solofetse re go ikutlwa tsa go le tsedidi ka selekanyo sa 17 go yang kwa 21 kgaolo yang habe le bokone ja kgaolo le gare gone go ta ikutlwa tsa go le tseditshana ka selekanyo sa 22 go yang kwa 23 kgaolo ya tšhobe gone go ta ikutlwa tsa go le bothito ka selekanyo sa 27 go yang kwa 22 ha re lebelela mo malatsing a mabedi a latelang ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlhenkwane re solofetse re be go apogile mme go ikutlwa tsa go le tseditsana ka tsatsi la boraro a tsela la bone gone re solofetse re be go ikutlwa tsa go le bothito mo tshokologong ha re lebelela ko gantsi le kgalagadi re solofetse re be go apogile mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tseo fa e se fela ko kgaolong ya kgalagadi ka tsatsi la bone ko re solofetseng gore go bana le dibata tsa maru ka tsatsi la boraro re solofetse re be go ikutlwa tsa go le tseditsana mo tshokologong tsatsi la bone gone go ta ikutlwa tsa go le bothito mo tshokologong ha re lebelela ko tšhobeleng gabe re solofetse re be go apogile go le bothito mo tshokologong legare le bokone botlhaba le gone re solofetse re be go apogile go ikutlwa tsa go le bothito mo tshokologong ke sone seo se mosalape a nne boroko wetso ke go lebega go bo itisitse le rona phirimaneng ya tsatsi la mosupologo kgosi go kgatlhang moalosi wa sankoyo o tlhalosa jalo ka fa letsomo le sologelang motse wa bone mosola ka teng ka jaana motse wa gagwe jaanong o na le letseno le le bonalang kgosi a re fa letsomo le emisitswe